आमार आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना किसुमाনৰ हातत आमार कार्ड आछे किसुमाনৰ हातत कार्ड नाई अहा 1 জানুৱাৰীৰ পৰা जिमान মানুহৰ ঘৰত ৰেশন कार्ड आछे সকলোৱে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি কব খুজিছো आमार आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना किसुमाনৰ हातत आमार कार्ड आछे किसुमाনৰ हातत कार्ड नाई अहा 1 জানুৱাৰীৰ পৰা जिमान মানুহৰ ঘৰত ৰেশন कार्ड आछे সকলোৱে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি কব খুজিছো आमार आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना किसुमाনৰ हातत आमार कार्ड आछे किसुमाনৰ हातत कार्ड नाई अहा 1 জানুৱাৰীৰ পৰা जिमान মানুহৰ ঘৰত ৰেশন कार्ड आछे সকলোৱে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি কব খুজিছো आयुष्मान योजना किसुमाনৰ हातत आमार कार्ड आछे किसुमाনৰ हातत कार्ड नाई अहा 1 জানুৱাৰীৰ পৰা जिमान মানুহৰ ঘৰত ৰেশন कार्ड आछे সকলোৱে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি কব খুজিছো आमार आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना किसुमाনৰ हातत आमार कार्ड आछे किसुमाনৰ हातत कार्ड नाई अहा 1 জানুৱাৰীৰ পৰা जिमान মানুহৰ ঘৰত ৰেশন कार्ड आछे সকলোৱে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি কব খুজিছো आमार आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना किसुमाনৰ हातत आमार कार्ड आछे किसुमाনৰ हातत कार्ड नाई अहा 1 জানুৱাৰীৰ পৰা जिमान মানুহৰ ঘৰত ৰেশন कार्ड आछे সকলোৱে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি কব খুজিছো